Ljudi, pred nekoliko dana sam ima panel u Zagrebu. Na poziv Mihajla iz Submanije odazvao sam se održati panel o održivom ribolovu na feru u Zagrebu. Panel je prošao odlično. Došli su neki ljudi za koje nikad nisam mislio da će doći, a za neke za koje bi se bio zakleo da će doći, koji su me stalno zvali dođi, molim te, daj, nisu se pojavili. Nema veze, bilo je dobro. Sviđa mi se koncept gdje moram sa ljudima pričati lice u lice. Znači da moramo komunicirati jedni s drugima, da moramo raspravljati, da moramo uživati skupa i podijeliti neka iskustva. Tako da vjerujem da će u budućnosti tega biti još. Ja sam prilikom teg panela uključio kameru da snima. Snimka nije neka jer sam uključio radi sebe, međutim puno vas me pitalo zašto neće biti snimka ono, tako da ja ću vam je podijeliti. Molim vas, nemojte kritizirati zvuk jer je katastrofa. Probajte čuti čo morate čuti, ja ću pojačati najviše čamoren u editu. I niš, uskoro bi trebali izaći neki novi podcasti, neke nove priče, neki novi projekti u Efficientu, tako da vidimo se, a vi uživajte u ovoj snimci. Hvala Submanije, hvala svima koji su došli, nadam se ponoviti to. Evo, dobro večer svima. Moje ime je Mihajl Salopek iz Ronilačkog kluba Submanija, sportskog društva Submanija. Hvala svima na dolasku prije svega. I želim vam jednu lijepu dobrodošlicu i jedan ugodan razgovor sa našim današnjim gostom Nikolom Jandušićem Mijom s kanala Efficient. Pa ja sam zamislio da nešto kažem kratko o Submaniji, ako se ne ljutite. Mi smo sportsko društvo koje se sastoji od dva kluba, jedan je ronilački gdje smo i bavimo se ronjenjem na dah, a drugi je klub športskog ribolova na moru gdje smo možda si mogao pustiti, prosti, otvorno ako neko još dođe da ne šali. Da, bolje, je. Ma ne smije. Imamo par zanimljivih stvari koje organiziramo svake godine. Ako ima neko zainteresiran za trenirati ronjenje na dah, javite nam se i potražite nas na fejsu. A sad, prije nego što počnemo raspravu, Nikola, ako se slažeš, ja bih pustio jedan video koji smo pripremili. Možeš? Pa, evo, ukratko, tema je današnjeg predavanja, odnosno panela održivi ribolov. Pa ajmo vidjeti... S time da ja bi moram napomenuti nešto. Reci. Jer sam primijetio da puno niste to pobrkat. To ne znači da trebate spuštati sve ribe. To nije održivi ribolov. Nego neke. Neke. Evo, tako. Treba znati mjeri. To je plan. Malo sigurno. Da. Možemo pustiti video. Mislim, tu su neke snimke koje sam ja njemu slao tako više iz fore. Pa onda njih odlučio pokazati. Međutim, meni je drago vratiti ribu. Ja bih volio da to... Poslije ću vam ispričati jednu priču kako sam se borio s nekim svojim prijateljima koji to nikako nisu mogli, pa su sad gori od mene. Mislim, fora je to. Da, zanimljivo, u videu ćemo vidjeti da se pušta tuna. Da, jedna tuna je velika. Ne znam koliko ste vidjeli tuna u životu, dobro, to je mali lud, 10 kila. Ali ona jedna tuna ima oko 120 kila. Sad tu vidim, sad ćete vidjeti. Da, ali udica je, moraš kupujem tournament udice koje su za puštat ribu tako, znači. Su udice baš za to. I ta udica se razgradi vrlo brzo, galvanske struje je pojedu krv, ne znam sad, vidite na pamet, ali vrlo brzo. Ne stoji to unutra sad mjesecima. Mi kad smo krenuli dogovarati u suradnju, nekako smo kliknuli obojica na tu jednu temu koja se zove održivi ribolov i more i zaštita mora. Pa zapravo što bih te pitao je koliko bi iz tvoje pozicije ribolov bio neodrživ da svaku pecanu ribu uloviš i zašto? Da misliš da svaku uzmeš, da? Da. Ovako, ovisi na kojoj razini funkcioniraš. Znači, ti to isto eksponencijalno raste šteta s tvojim iskustvom i znanjem. Sad, kao početnik, čak i ako dođeš na poziciju gdje je 30 zubataca,
Vjerojatno nećeš odmah uloviti 2 prvi dan ili tako. Naravno. Sa udicom. Sad moramo razlikovati da lov sa puškom i udicom su dva potpuno drugčija alata. Znači, puška je najselektivniji alat i najbolji alat za more i najviše ferovat. Znači, bez premca. A onda je poslije udica. Međutim, s udicom ako si dobar, moraš doslovno iz prazne pozicije. Kasnije ćemo na to doći, ali moraš počistiti ono. Moraš doći na poziciju gdje ima 30 škarpina, loviti ih 27. Možeš doći na poziciju gdje je 6, ubaciti loviti 6. Ta pozicija je tad gotova. I ta pozicija je gotova. Znaš, to tako da... Ja se uvijek u zezanci volim reći da treba biti dobar iz sebičnih razloga. Zato jer ako misliš uživati u ten ribolovu, u ten sportu, moraš si znati čuvati ta mjesta koja si onako teško našla ili teško došla do njih. I onda samim tim, ako želiš loviti dogodine, kao što ste prije rekao da ovaj moj prijatelj je lovio ako luk prošle godine, sad ne mora loviti ribu. Ako želiš da to je održivo, da to traje, trebaš puštati. Evo, toliko je jednostavno. Znači, škarpina je, recimo, vezat ću se na nju, teritorijalna riba, ona migrira naravno, ali ona se ne prestraši, ona nije peladijska riba. I sad ti ako puštaš male škarpine na tem području jednom gdje loviš, gdje je tvoja, ajmo reći, tvoje područje kretanja, ti ćeš te ribe sigurno moći loviti ponovno. Ako uzimaš male, nećeš. I to je poanta. I sad ljudi kažu, pustit će ga neki drugi. Gle, ako mu ti presudiš, 100% ga više nećeš uloviti. A ako ga pustiš, ti je barem 50-50. I mislim i tako dalje. Mislim da definitivno, ako misliš loviti na duge staze, moraš puštati ribu. Jedan dio ribe moraš pustiti. Ili višak, ili probati vrtiti više pozicija, jer sad nije isto ako ti imaš jednu poziciju, pa loviš samo na njoj peštaš nju, ili imaš 30 pozicija, pa si sad ulovio na 30 pozicija 5 zubaca. To nije isto. Da. Ili si ulovio 5 sa 1. Znači, to niste u istoj kategoriji ribolovca. Vi koji ste ih počupali iz jedne seke i neki koji ima 50 seka i svaki put vrti drugu, pa ulovi 5. On je tako reći čist. Mislim, ružno za reći, ali on puno manje štetu si je napravio i okoliš u svemu. Znači, treba biti svjestan onoga, treba biti svjestan svih postupaka, evo to je poanta. Apsolutno. Znači, ne treba prodavati nikoga, ni ne treba kriviti posebno nikoga, ali treba biti svjestan. Da, pogotovo recimo kod nedorasle ribe. Apsolutno, to je nema rasprave, ali treba znati kad stati, to je najbitnije. Da. Jer ja ću vam reći, nisam ja svetac, ja sam si uništio pozicija dosta, sam sebe. Znači, našao sam, bio sam, niti ne lakom, nego od uzbuđenja, jednostavno teško ne poći po tu ribu kad znaš da je tamo. A sad ne moram više poći. Lakše bi možda, više bi volio trpiti da znam da su tamo i da ću poći možda svakih 3 mjeseca jedan put, da idem tamo da se tek zubaca, nego sad znam da ih nema više. I ja sam kriv. Znači, taj osjećajima ne bi ni stija, mislim, svi ćemo ga vjerovatno doživjeti, nažalost, ali nije nešto, nije održivo to. Na kraju krajeva možda će imati neke dijete, jedan tam koji će mu stiti da lovi ribu pa neće imati šak. Znači, budite dobri iz sebičnih razloga. Tako. Više nekakav komentar, znači ja lovim s obale i lovim s puškom. I većinu svog vremena lovim dole na jugu, na poziciji koja mi je najbliža kući, ajmo tako reći. Koliko od punica može biti kuća vlastita. Da. Anyhow, zanemarimo sad koču i mrežu i sve, ali ja puštam ribu, ne uvijek. Znači, ribu koju ja uzmem, ta riba se uvijek pojede se isto dan. Ili dan kasnije. Nedoraslu ribu puštam ribu koju smatram da bi trebalo pustiti, pogotovo ako sam taj dan imao nekakvih lijepih ulova. No, s druge strane, znači, na tom jednom malom selektivnom području, ja znam pri svom lonjenju naletiti na 30-ak krša. S jedne strane. S druge strane pričamo o uvali malo veće od parkinga oko fera. Premrežana sa jedno 4 mreže
svakako 100, 150, 200 metara. Da, o tome ćemo govoriti baš To su, da, ja sam sad pokušao to reći samo iz osobnog aspekta, a ovo je nešto sasvim drugo. Da, iz osobnog aspekta, znači ja ovoga... Da, tvoj ti rad, ti se trudiš. Primjer ti je, evo, loviš, znaš kakvi su recimo feluni, krane. Ono, kad dok su žutači, to je jedan klince, njima je to buš lovno. Uloviš, pustiš, uloviš, pustiš. Naravno, onaj koji se zahaklo i uništio škrge, oči, što god, nema ga smisla pustiti. Da se razumijemo, znači ja otvoreno pričam. Da. Ali, s druge strane, ja svoje djecu učim puštati, gledaj, ovo ćemo pustiti, sutra ćemo ga ponovno uloviti za godinu dana. No kad istu takvu uvalu zatvoriš sa mrežom, tog jata više nema. Jasno. Istina, to dotaknut ćemo se tega. To je veliki problem. Ja sam jedan dan nabroja, išao sam pa 0 zubaca i sad, mislim, imam jako puno pozicija, 100. I sad krenio sam iz Vrsara prema jugu, prema Puli. I ono, dojem na jednu poziciju, mreža, neki lovit na poziciji s mrežom. 21 poziciju sam prošao prije nego sam našao, znači to je teško povjerovati. Ja sam sebi sad, kad to si rečeno u glavi, mislim, čekaj, to moguće. Ali je, 21 poziciju sam prošao prije nego sam našao poziciju bez mreže. Ali, hvala Bogu, mreža ne lovi više se na mreže kao nekad. Riba se naučila na mrežu, znaš. Dosta se naučila. Pogotovo zubata s brancino rada. Oni su se naučili. Ja sam upanula zubaca uz mrežu. Od 10 kg. Velika riba. Nedorasla riba ne. A nedorasla ne, to je kada se. I onda sad... Ali to se mora rješavati ako bi zakonodavstvo delalo svoje, makar rade, nego njih je malo, ali odabir oka na mreži, selektivno, oni ne smiju koristiti neka oka, to je isto krivolov, znaš, ni krivolov samo prelov ili lov vrste. Nikola, a kad govorimo recimo o tvom međunarodnom iskustvu kojeg imaš jako puno u lovu ribe po svim stranama svijeta, kako je to koncipirano recimo vani, lovio se u Americi? Da, puno puta, da. A tamo je sve podređeno čarteru i catch and release, sve. Znači, no take zone, ali oni su shvatili koliki je benefit toga. Znači, živa riba vrijedi puno više nego mrtva. Apsolutno, da. Ali to treba biti takva industrija. A tamo oni imaju cijele studije, znači vlada se uključuje u studije gdje tagira ribu, već sam to spominjao u nekim videima, ja mislim. Napravili su studiju gdje su tagirali marlina, su ga vagali, tagirali, znači mrtav bi bio vrijedio $900. U godinu i pol ili dve je zaradio, znači pisali su kad je bio lovljen, je zaradio $17,000 nešto u čarteru. Ta ista riba. I sad ti zamisli, znači, jer... Koliko puta je bio ulovljen? Koliko puta je bio ulovljen, koliko je ljudi došlo iz New Yorka, doletilo u Miami, došlo dole na kise, iznajmilo brod, platilo smještaj, šlo u restoran, platilo takse, jelo, pilo, spavalo, platili su onim nafte, onda je taj čarter platio porez, restoran, znaš koliko se tu zavrnilo, nego da ga neki ubija i pojija. Znači, to je malo kompleksnija priča. Vani, čak i u Africi, oni si to cijene, jer to je jednostavno cijelu zajednicu lova. Znači, ti kada biš, znači, oni recimo ni selfišove, ni niš više ne ubijaju. Da, oni su imali, da se razumijemo, oni su najprije sve uništili, da, i onda kad se to oporavilo, oni sad panično boje da ne bi ostali bez ribe. Zato jer njima cijela ekonomija počiva na temu. Znači njima cijela ekonomija počiva na činjenici da ljudi moraju dolaziti dole na ribolovni turizam. I taj ribolovni turizam je težak 40 milijardi. To je pol našeg vanjskog duga. A kad govoriš o tim međunarodnim stranim iskustvima, jel misliš da bi se neka mogla primijeniti kod nas? Sva. Mi imamo fantastičan ribolov.
Mislim, ja imam goste koji putuju po cijelom svijetu, love i oni love od Australije do Aljaske, doslovno. Doslovno imam puno ljudi koji su lovili od Australije, Aljaske i bilo bi. Znači, kad je dobar ribolov na zapadnoj obali Istre, na tunu, to nema Panama nema niš bolje od nas. Znači, to je, on je meni rekao, to je Panama, čovječ, to nije, ja grem Njemac, mi rekao, ja se vozim na drugi kraj svijeta, vi imate to tu na 3 ure vožnje. Ali mi nismo na mapi svijeta. I koja je najbolja tuna? Bluefin. Ja sam probao sve. Sam tih probao jest, ali bluefin je daleko najbolji. I to je, naš bluefin je iznimno dobar jer se hrani srdelom. Da. Znači, to je razlika. Najbolji bluefini su koji se hrane miješano srdela i haringa, ali naš je jako dobar, jako cijenjen, u cijelom svijetu, jadranski. Ali opet, mi nismo poznati po temu, čovjek to prodaje. Mislim, ne znam ki. Ali to onako, to još uvijek nije došlo, niki nije pokazao interes da bi to bila stvar zajednice. Znači, biciklistički turizam je kod nas bolje podržan i više razvijen od bilo čega uz more. Znači imaš sve staze uređene, svaka turistička zajednica ima prospekt za bicikle, kuće, imaš, znači ono, bolje je to riješeno nego ono prirodni resurs najveći koji Hrvatska možda ima. Nikola, ti si puno si dana na moru, sigurno više od 200 dana godišnje na moru, jel? Ma tu 200 dana ljudi se razmeki, to je jako puno. To ti je svaki drugi koji još malo. Jel? Da. Budem po 200, ali to je, iskreno ne želiš takve godine, nikad. Da, naravno. Ono, 200 dana na moru je, to te iskonzumira, to više ne, to te pojedete. Ja nisam debel, ali ja sam šalim od teg mora, ja pojedem suše, ni to, budem, da. Jesi primijetio u tom svom iskustvu na moru da su se promijenile neke prakse i načini lova, na primjer nema više zatvaranja uvala, migavica, ili to možda misliš da je utjecalo na neke stvari, na neke čimbenike u moru, ribe i druge morske organizme? Da, utječe jako. Svaka korona je utjecala jako. Pogotovo zato jer se u odnosu recimo na 30 godina ima puno manje ribarskih brodova. Da, sad pazi, to je isto, to je definitivno jako utječe. Dve stvari koje su najviše utjecale su zabrana plivaričara u kanalima, gdje se srdela mrijesti, srdela inđun, i u kratko vrijeme smo dobili porast srednje razine srdela, veliki porast. Srdela je počela puno manje srdela stane u kilo sad. I to je prvo, i ovo što su napravili u Jabučkoj kotlini, zabrana lova u Jabučkoj kotlini, to cijeli Jadran osjeti to. Znači, more se promijenilo. A ja, s obzirom koliko sam na moru i u koroni sam lovio non stop. U koroni je bilo ribe nenormalno. Znači, pazi, ribarski napor je malo posusta na par mjeseci. I to se je izrazito odrazilo na bilo koju vrstu ribolova. Znači, prodelile su neke pozicije koje nije di su mi nekad, stari ribo bilo, tu kad sam ja bio mlad, tu je bilo, to je poslije korone bilo tako. Znači koliko? Godinu dana nisi lovilo, jače. To se odmah uporavilo more. Svi se sjećamo možda onih snimki iz Venecije, koja je inače mutna, da. A u koroni je Venecija bila kristalno čisto. Da, ne možeš rad koji je ljudski. I znaš koji je najveći, što je jako naštavalo more? Ludar, ili migalica, koča migalica, ove koje su vukli s 2 broda. To je bio. Šaorodno. To su drugi, to je rampon. Ne, migavica ti je tip mreže koja se vuče s 2 strane brodovima po otvorenoj vodi, po otvorenom moru. I oni su pokupili sve živo. I ludar naravno i to, ali to su tradicionalni alati koji više nisu popularni, a i tereni gdje je ludar se često koristi, a ilegalno, u zadnje vrijeme najviše, mislim, budimo svjesni, ludar se i dalje vuče, su prazni, znaš. I onda su i ti ljudi odustali od tega. Uglavnom, jako, ali sad moram napomenuti, upotreba min kota i modernih alata je jako naštetila nekim pozicijama i mjestima gdje riba bila sigurna.
Znači danas sam pričao s čovjekom, za ručkom, sam pričao sa čovjekom koji je reka, i on je jako dobar ribolovac i jako svjestan i ništa točina, ali je rekao, pa kako sam ja zahvalan na toj Minkoti, čovječe, 15 godina sam gleda pozicije koje sam uvijek prodrifta, nijako nisam mogao stati jer su bile tako male i uvijek bi možda tu i tamo u danima svakog korenta ustija pogodit poziciju, lovit koju dobru ribu, a stat lijepo s Minkotom, stanem i tapa, kužiš. I rekao, takve pozicije imam, znači Minkota je načela dosta neke pozicije, a internet je, i ja sam taj dio teg problema, internet je opako zlo. Poznat si po toj upotrebi modernih tehnologija, to smo vidjeli skoro u svakom videu na YouTube-u. Što misliš, da li, zapravo odgovorio se djelomično na to pitanje, da li će dovesti to do izlova na pojedinim pozicijama i koristili nam zapravo tehnologija pozitivno u ribolovu, generalno gledajući neku dugoročnu priču? Pozitivno bi bilo najbolje da nemamo ni brodova. To bi bilo najpozitivnije. Ali ne koristi pozitivnu moru, nama koristi puno. Znači, tehnologija je promijenila igru kompletno, koriste se nove tehnike, novi alati, lovi se na novim mjestima, nove ribe. Znači, ti nekad nisi vidio baš da ljudi love škrpine, masu škrpine. Tu i tamo biš vidio koji od panulaša, da im se baci na panulu, malo nekome na srdelu, sad ljudi nabe 10 škrpina, to više niki samo preskrolaju, niti to više nije atraktivno. Pa samo pred 5 godina, 10, kad si ti vidio 10 škrpina, jedno od koče, da si ih vidio na kupu. I to kad si vidio kašeti 10 škrpina, čao. Znači, ljudi su bili van pameti. Da, sad odeš na Instagram, svaki drugi ribolov. A sada scrollaš sve ime škrpine. Pagari po Dalmaciji. Ma kad si ti vidio pagare? Tu i tamo, oni koji su bili hrabri da panulaju full duboko u zimi, pa bi zakačili krunaš Sada ljudi love 10 krunaša, 10 pagara, ma to love oni više. A sam je pričao. Da, bez problema. Znači, počistit će se, vidit ćeš, brzo. Što misliš, jel bi trebali regulirati? Moderne alate? Da. Ne moraš ih regulirati. Ne moraš ti nikad zabraniti čovjeku da koristi nešto što mora legalno kupiti. Da. Kužiš, sad ne znam da li baš Možemo educirati. Moraš educirati ljude. Moraš pričati o temu, ali nove generacije su puno više svjesnije. Znači, educirane su već od kad su recimo neki ljudi koji imaju sad 20 godina. Oni od kad su bili mali slušaju već fali tega, tad je bilo to, je bilo uništavamo. Znači, ljudi su počeli otvoreno pričati o temu da uništavaju prirodu. Da. Znači, pred 20 godina ti nisi bio svjestan, nisi ni pričao o temu. Znači, pred 20 godina da si naći ovakav panel, bi biš smiješan. Da. Ma i sad smo nekima smiješni. Vjerovatno, da. Znaš, ali sad se puno više priča. Ja vjerujem da će evoluirati, znaš, da će ljudi biti svjesni. Dobro, misliš da ne možemo preodgojiti nas, ali mlade generacije možemo ih naučiti. Da nisam znao kako da to reče na fino. Ali da, ne moraš starih psa učiti nove trikove. Točno, da. To je to. A kada govorimo već o tim pozicijama, koliko često ti mijenjaš poziciju? Non stop. Jel tražiš nove, mislim? Non stop. Znači, ovi ljudi koji love s menom i... Evo dati vam jedan primjer. Ne znam koliko vas prati kanal moj, jer pred 3 godine smo Jalen snimili kantre. Znači, ja sam našao tu poziciju, ulovio sam sam prvi dan, 8 kantri, 11 nešto kila je bilo. Za jedno 10 dana smo bili, ja i Jalen snimi taj video i od tada više nikad nisam bio tamo. Evo, toliko mi je na pozicija. Nikad poslije nisam više bio tamo. Ali ne znam da vas pita, da idemo koji put tamo. Ja sam rekao, ulovili smo iz te pozicije 15 kantri preko kila. I za 15. petak negdje, jel? Ne, u ovo vrijeme. U ovo vrijeme? Da. Čak i prije, tek poslije nove godine smo bili.
Znači, odali smo 15 kila, ja ne znam koliko ih je dole. Ali to je puno. Čovječe. Dosta stari, dosta. To sad treba barem, kužiš, još 2-3 puta ovdje, nekih sigurno više biti. Ja, evo, toliko mijenja pozicija. Znači, 2-3 godine nisam bio. Ono gdje sam snimio Škrpinom, 2 puta u životu sam bio isto. Nikad poslije. Znači, bio sam prvi put kad sam našao i kad sam snimio video. Evo, prije tvoji gosti, vodiš ih na neke svoje pozicije, jel se oni vrati tamo i love? Da. Ma, ja ti i planiram, znaš, ja ti imam goste bukirane po napred, recimo, dosta. I onda ja ti otprilike znam od tvojih gosti na kojoj razini funkcioniraju, kakvo iskustvo već imaju. I onda ja se otprilike u glavi imam kako ću rotirati te pozicije. Znači sa ovima ću pojeti tu, pa ćemo s njima napraviti to, pa ćemo pojeti tamo. S ovima ću ovu poziciju loviti do pol. I onda ću s ovima loviti drugu polovicu. To se zove održivi ribolov. Da, tako da ja razmišljam, znaš. Nema sad, aha, tu su mi ribe, sad ćemo svi poći tamo na vjetrivu. Ne, znaš, treba imati neki redoslijed. Znači da ljudi to prepoznaju, kako bi im to rekao. Tako ja vidim održivi ribolov i uvijek tražim nove pozicije. Uvijek imam točno određeno koliko ću vremena posvetiti traženju nove pozicije. Znači ja sad cijelu zimu samo sondiram. Uvijek kad se vozim sondiram, kad stanem se... Uvijek svake momentu kad moram ja sondiram. Znači stalno tražim novo. Stalno rotiram, nikad ne... Znači najlakše je, ljudi si naprave bovu negdje koji imaju čak i onda tamo love, tamo ima ribu, do kada. A ja ti lovim od Umaga do Unije. A Brodni Vrsari. Sve lovim. Ja ti zapalim s ljudima, mi zajedno s Vrsara, mi plati izlet, meni se najviše isplati. Koliko je to milja? Jedanput sam objavio na Instagramu, su mi ljudi pitali kako to, pa sam objavio koliko sam milja napravio godinu dana i koliko sati. Ne sjećam se više. Bravo, tisuće milja i 1000 sati. Doslovno 1000. Moram, objavit ću ponovno koji put pa ćete vidjeti. Ali jako puno. Zaletim se ja. Jedan put mi je došao jedan Taljan. Jedan dan smo lovili tune ispred Trsta, unutra sa Vudre. Ispred Trsta i drugi dan smo bili na Susku. Znači ja rotiram. To je jedno tako moraš. Ne moraš... Ja želim to još 50 godina raditi. Da. Kužiš. Ja ne želim... Da, ne želim ja si uništiti sebi i svoje resurse. Ja tako to vidim. Sve jasno. Može jedno pitanje samo. Evo, ti se baviš, to je tvoj posao. Da. I većina ljudi koji dolaze tebi, to su ljudi veće platežne moći. Ne nužno. Ne nužno, ali recimo... Ali ovi koji su konstantno, da. Da. Mislim, to je skup sport. A što je s ljudima koji ne mogu to priviš, kako njima održivi ribolov? On mora vrtit sam svoje pozicije tako. Pa ja sam kad sam lovio, kad nisam ima sa broda, znači brancini su bili na jedan mjestu kraj Tara u Istri, ali ja sam ti dalje odlazio plivat na plivanje i na istočni kraj Istre, i u Rovinj, i u Pulu, i sve. Znači ja ti nisam, kad je počela jesti, ja nisam šao na tu poziciju, to ti je jedno ogromno polje po Sidonije, ti budu brancini. Nisam tamo lupao po njima 15 dana. Ja sam šao danas i onda nisam šao 2 tjedna. 3 tjedna nisam šao. Šao sam još jedan put u jesen. A ostalo sam plivao nove terene. To. Reci. Kako uopće reguliramo, mislim ti ljudi koji dolazi imaju svoju neku dozvolu ili preko agencije? Ja napravim dozvolu, makar znaš da puno njih ima svoje dozvole, ili si napravi sami. To je jednostavno, na online se mora napraviti dozvola. A čekaj, ta dozvola, mislim, je za šta, kao jednostavno može toliko kila ili toliko broja? Da, to je zakonski propisano. Znači ti moraš imati dnevnu, trodnevnu, tjednu dozvolu ili godišnju, mislim, tako. Tak, ima i polugodišnje. I polugodišnje, da. Onda vi imate za sebe ili za agenciju i posebno mislim da dozvolu? To nema u Hrvatskoj propisano. Znači svi moraju imati svoju. Ja imam svoju, moj kapetan i posada svoju. Da. Ne pređete sa turistima,
Mi u čarteru puštamo gotovo svu ribu. Aha, ako se pusti, tu se ne računa, okej. Ma da, ali ti loviš. Moraš imati dozvolu. dozvolu. Dozvola nije zauzimati ribu. Zakonski je propisano, zakonska norma je 5 kg plus kapitalac za koliko ribe moraš uzeti doma s mora. U jednom. Da. A godišnje? Ovisi koliko si dana. To je 365. Znači, 365 dana puta 5 plus kapitalac. 365 kapitalaca moraš uloviti. to baš ne. Dobro, u praksi je to okej. Nije lako loviti. Ali nisi rekao za tune, za kvote. Da, do toga nismo ni došli. Da. To je jedna... Da, za tunu ti je drugo. Za tunu trebaš imati lov za posebnu dozvolu za veliku ribu. I onda ako želiš, to ti je samo catch and release dozvola. I ona ide, se piše na brod i na nosioca. I onda imaš posebnu kvotu za izlov te tune koju imaš sportsku i profesionalno. Profesionalno su vlasništvu firmi, to je stalno, to se ne mora mijenjati jedno da kupiš tu firmu. Ja sportske možeš licitirati, ukoliko izađe na ministarstvu natječaj. Lani nije bilo natječaj. Zašto? Ne znam, nemam pojma. Bilo je propisano 20 tona, ali jednostavno natječaj nije izašao van. Mislim da su se bunili, mislim da je bila neka frka oko profesionalaca, nisu htjeli da sportaši, jer opet su ljudi prodavali tu ribu, mislim tu prodaju ljudi tu ribu. I onda su se vjerojatno pobunili ovi, ne znam, sad teško mi je reći jer ne znam isto. U Hrvatskoj par zadruga koje se bave. Da, ne znam kako je to bilo, ali hoću... Možeš licitirati? Da, znači ministarstvo objavi natječaj za 20 pozicija unutar te kvote. Kvota je, znači, koliko, 10 tona, 20 pozicija po 500 kila. I ti licitiraš, ti šalješ kovertu na ministarstvo za natječaj, za taj ten pravilnik ili kako oni to raspišu i ponudiš cijenu po kili. 20 najvećih ponuđača uzima kvotu za tu godinu. I to ti je to. Čisto ovako vaše razmišljanje, znači, ajmo sad vratiti se na ovu sportsku i rekreacijonu dozvolu. Koliko postotak ljudi na moru mislite da ima dozvolu? Mislim da ima dosta. Ima 120 000. Da, puno. Ja sam tražio ministarstvo. Da, puno. Pun kufer. Jer evo, ja mogu reći da u preko 20 godina što imam dozvolu, nikad, niti jedan jedini put sam pričao sa policajcem u Gružu koji mi je rekao da mogu loviti, ali ne mogu parkirati. Aha, dobro. Znači, to je moj jedini doticaj 20 godina, što ronjenja, što ribolova s obala. Ali ja moram pohvaliti ljude svaka čast. Ljudi kupuju dozvole. To je istina, mi u klubu. I treba da kupuju, to je jako... Mislim, dozvole, da se razumijemo, kikiriki spravo, kad ideš pogledati. Tu je država napravila to, dala jeftinije dozvole penzionerima, da opet si moru priuštiti, klincima su spustili, a ajmo reći normalnom narodu, srednjim, od nekih, koliko, od 18 do 65, mislim, 60, je opet pristupačno, znaš, pa ti cijelu godinu za 70 € loviš. Po cijelom radu. Da. Te dozvole nisu ograničene, nije broj ograničen, to onako... Ne, to je sportska dozvola, mogu i kupovati stranci. Što nema veze što si ti dao pare, mislim, kako je to... To je jako dobro konstatacija, ja slažem se. Jer pogotovo se ne dodi novci se troše. Zamislite je zapravo imaš dozvolu, nemaš još pustiti ribu, nećeš, jer ćeš pojeti doma 20 kila, nećeš, ima dozvolu ili ne ima. Da, jer... To mislim da je samo pitanje sad tu se taj novac troši, da li se troši na kontrolu. Uviš, ako taj novac ide za kontrolu, zapravo toga da se lovi 5 kila plus kapitalac, onda super, onda ono ima smisla, uviš. Ali ako ti kupiš što bi se rekao, koji je smisao kupiti dozvolu 500 kuna, ono sad oko 70 €, znaš, ako ne znaš da se to zapravo troši u tom smislu se kontrolira da li ti ljudi... Ali tebi u Europi nemaju morske dozvole postoji više, ni u Americi nema dozvole, ne nigdje. Jer ljudi su ono, nema smisla. Kod nas je to još uvijek harač, da to ide, znaš, recimo, ja znam, na Engleskoj ima environment agency i onda kad kupiš dozvolu, ti dobiš svake godine izvještaj. Šta je ovo što taj to ima... Pazi, mi sad pričamo o moru. A znaš koja ti je situacija na slatkim vodama? A tu je koma.
To ti je, stari moj, tako reći, to ti je svako jezero ima tako reći svoju dozvolu. Imaš na Savi tu u Zagrebu, imaš 10 društva. Pa da vidiš, hoćeš loviti tu, trebaš kupiti tu dozvolu, hoćeš ti tamo 5 km, treba ti ona druga, znači tamo treba ti treća. Na moru je lako, kupiš i imaš. Makar, ja moram reći još jednu stvar. Kod nas je kontrola puno. Kao i, mislim, u Istri je kontrola. Na pozicijama se kontrola, ja ću da tako Mislim, evo ja sam sad, zadnji put kad sam bio na moru, isto su bili policajci me pozdraviti. Dođu. Kod nas ima puno kontrola. U Zadru isto svaki put. Da, ima, nema baš. Nekim dijelovima Hrvatske ima manje, a nekima više. Ali ima. A to opet daš iz perspektive broda. Ma i na ribi. Ja znam. Znam. Ima. Da reci Nikola, kak je to vani? Znači, vani isto se kupuju dozvole. Di si sve bio uopće? Di si sve Po cijeloj Skandinaviji, Italiji, Africi, Crvenom moru i Florida cijela. Baš cijela. Lovio sam od Jacksonville-a do Key Westa. Gotovo svaki grad. Kako su kod njih kontrole? Ne. A ne, ali ne. A tamo kad te kontroliraju. Znači tamo... Preskopaju ti brod. Da ima kontrola, ali tamo su ljudi toliko prestrašeni tega da vjerujem da niki ne razmišlja o tome. Jer tamo da one zakačati brod, ti se lijepo popni, tebe sad vozimo doma, brod će ti biti tu, ti si ostao bez broda, ne možeš ti misliti na more i ti si gotov. Nema tamo rasporeći. Pa znaš kako funkcionira dobro, od state-a do state-a dosta je to zakonodavstvo različito, ali generalno znaš kakav je zakon u Americi, oni su strogi. Da, jesi čuo kod nas za neki primjer da je neko ostao bez broda? Ne. Nevjerojatno mi je da neki ljudi na nekim momentima nisu ostali bez broda, ali ja osobno ne znam da je neki ostao. Da. Ali bez opreme ostane. Da, znam. Ja znam u Zadru ekipu 10.000 €. Da, nekad je bila, kada je u Limu se puno lovilo, u Limskom kanalu. I tamo su ih ganjali i to je bilo kazneno djelo i ljudi su i dalje odlazili. Pazi, ljudi su odlazili, tamo je bila riba. Svjesno. Tamo i pokupe ti sve ti pokupe i kazneno te gone, pazi, ne smiješ, ti si kažnjen gone, znači ti kao da si djela drogu. Da. Znači to nije prekršaj više. To je, i ljudi su odlazili na ribolov, dan danas tamo ljudi odlazili. Ima pun Facebook, znači sad otvorite grupe te na Facebooku i vidit ćete Kladince, vidit ćete ulove iz Lima. Kladince. Znači ljudi se prave pametni i veliki ribolovci, a van Lima nikad ribolovi se ulovili. Ali dobro, možem potom. Daj reci, kad sondiraš, u odnosu na recimo nekako razdoblje od prije 10 godina, što misliš, da ribe ima više ili ima manje, da li se riba drugačije ponaša, kako su to iskustva? To je odlično pitanje. I to pitanje ja sam sebi postavljam često. I u društvu tako kad pričamo, to je uvijek goruća tema. Nekih riba ima više, nekih manje. Da, nekih primjer. Rade ima nikad više. More je puno rade. More je puno tune. Tuna nije bilo pred 15 godina. Nije bilo. Sad ih imaš, mislim, ja ću vam reći, ja znam loviti po 8, 9, 10 tuna na dan. I pustiti. Znači, nije ni čudno uloviti 5-6 tuna. Dobro, na tunu utjecalo to... Ček, samo prosti da odgovorim jer ću izgubiti, ću zaboraviti što sam ti ja reći. Recimo, brancina sad ima puno manje, a lica više ne znam. Zato jer lica, ne znam šta se desilo, ona je se pojavila naglo, u velikom broju, nisu je pokupile mreže, nisu je pokupili plivaričari, nismo je izlovili i puf, opet je nestala. Brancina isto, mislim, brancina se lovi puno na mreže, ali brancina si nekad mogao vidjeti u svakom portu, svuk ti si mogao vidjeti brancina, pa nisu oni tek brancina toliko ulovili. Njega nema.
Ali recimo pojavila se tabinja u velikom broju, pojavila se škrpina u velikom broju. Znači, kod nas na sjeveru Jadrana se škrpina nije lovila prije. Lovi se doduše radi alata, ali nisu je lovili ni kočari nikad, sad i kočari love. U mrežu je nisu lovili nikad, sad je u mrežu love. A invazivne vrste? Strelka. Makar strelka po meni je, ajmo reći, semi-invazivna. Jer imaš iz 50-ih, 60-ih zapise da su bile u velikom broju nerke, recimo. Da. Znaš, i tako. Ali da, ona je stisla. Znaš, možda je i ona djelomično kriva za neke promjene u moru, ali ljudi su nekako je popularno je mrzit, međutim, nije to loša riba. To je riba koja je jako popularizirala ribolov. Znači, mi moramo zahvaliti strelke da danas ima toliko klinaca na moru. Jer to je riba koja skače iz mora kad je loviš, koja grize ko luda, velika je, ratobora, znači to je odličan game fish. Znači ja sam svoj čarter napravio na strelci. Znači ja sam tu napravio, jedanput se pojavio, ja sam to znao raspoznat, jedanput se pojavio neki lik s kojim moraš poći loviti 5-6 ovakvih riba. Pa to je nekad bilo nezamislivo. Ali sad više nikako lako loviti 5-6 strelke. Ja sam nekad naloviti iglice na ulazu u port. Na živu ježku loži? Da, na svakako lovi. I na mrtvo, i na baralice, i na panovo, i na driftu, i kako god teško. I spinajući, i svakako. Ja bi ne bi ja sad tražio pozicije, nego, ne znam, lovi 10 iglica i krene voziti tako, ovako, uz obalu, prema sjeveru. I samo ponavljam, u 4 sata, 5-6 riba. Ja samo bi se vozio, kužiš, vozio bi se, ne znam, od Fontane prema Vrsadnju, ili obrnuto. Sada moraš znat di će biti, one su puno pametnije. To je riba koja nevjerojatno brzo uči, sve ribe brzo uči, one se prilagođavaju iz sezone u sezonu duplo brže od nas, brže od tehnologije. Da. Mislim, znaš kako se nauče zubaci na sekama? Nauči se kad promijeniš, tek na tu, što ovo djelo. Tako, doslovno, neke pute tako izgleda. Imamo pitanja neka. Čekaj njega, ti si za tunu. Za tunu, prije toga djelom što se govorio. Sad, koliko misliš da je recimo strelka ili neka druga riba utjecala na ostale populacije, primjerice lica, brancin, jer spadaju svi u grabežive ribe i na slični su teritoriji. Da. Na licu nije sigurno, ali na brancina znam da ga je istislo s nekih izvora i tako, znaš. A recimo, jer i brancin nije tako mnogobrojan kao strelka. Recimo imaš neke male izvore, neke recimo tajne izvori gdje bi ja našao gdje bi zna poći uspinat kojeg brancina, ovako to nije velika pozicija tipa ušće neke rijeke, ali uvijek je držala 10-ak brancina. Recimo na tim pozicijama više nema brancina. Znači u ten smislu ga je istislo onda. Ali sad, ponavljam, ne treba je mrziti, misliš. Da, super ona je za ribolov odlična. Znači, to je ti moraš za nekih 120 € se opremiti, 150, kupiti neki, ajmo reći, bačet štab, bačet roli, poći loviti ozbiljne ribe, biti uzbuđen oko nečega. Nekad to nisi mogao. Znaš gdje je brancin, pazi, ti za brancina moraš biti doktor za ga uloviti. To on zna. A da, doktor moraš biti, to moraš 3 fakulteta moraš imati. Ovisi. A za strelku ne moraš. Ovo što se tiče tune, s obzirom da sad, ajmo reći, u zadnjih 10, 15, 20 godina zakonodavstvo je malo strože po pitanju toga. Počeli smo uzgajati u kavezima, zna se dogoditi da pobjegne iz kaveza, misliš da je to utjecalo isto na... Tuna? Da. A tuna se ne uzgaja u kavezima, tuna, znaš kako ona se nadohranjuje u kavezima. Znači, znaš kako funkcionira uzgoj tune? Oni idu sa velikim plivaricama van, u Jabučku kotlinu, na primjer. Ne znam sad točno di. Da. I oni zaokruže sa kilometarskim mrežama ogromna jata male tune od 10 kila. To je lak plijen, ta tuna 10 kila ima 6 mjeseci. I onda nju sa drugim brodovima dovezu ogromne kaveze i spoje krajeve tih mreža, spoje na taj kavez i onda dolaze ljudi iz ajkata i na ulazu u kavez se broje jedinke.
Doslovno jedna po jedna, 1, 2, 3 puštaju. Ok, toliko imate vodu, toliko je riba unutra. Zatvori, ostalo se pušta, to se onda vuče u kraj i nadohranjuje. Unutar tek kaveza. I tako se i ubija. Dobro, ali isto tako ima situacija da takva tuna koja je dorasla. Da, ma ne toliko, ne. Znaš šta je po meni jako utjecalo? Poboljšanje stanja stoka srdela. Jer riba je tamo gdje je hrana. To je to, riba mora jest i množiti se, to je to. Nikola, pričali smo ljetos da ove godine ne samo da ima puno tune, nego da ima i puno luca. Da, vidiš recimo. Ne puno, nego nevjerojatno. Ja sam ih vidio čudo ove godine, prošle. To recimo, to je preko jedne zime su došli. Bili su na jugu, ali sad su sad ih je svugdje puno. Da. Isto, po meni, masuje te male ribe, postoji nešto što se zove sjeverno-jadransko matično jato za srdele. To je iznad, znači Pule, zadnji škalin Jadrana. I tu nas se tako vrti cijelo vrijeme. I tu se u tem plitkem moru, sjevernog Jadrana, mrijesti srdela i mrijesti se u kanalima, tipu u Velebitskim kanalima, između Cresa i Krka i tako. I mislim, riba dođe za hranu, to je to. To malo me brine porast temperature mora što se tiče blufina. Jer veliki blufin ne voli toplo more. Ne tako to. Da, kad je more 12-13. Vidjet ćemo kako će to završiti. Ima dosta, ali tu ne ima puno. Koliko se ja tu ne nagledam, to ne biste vjerovali. To ne biste vjerovali. Koliko tu ne ima more. Mase jata budu velika kao parking od sfera. Čovječ. Da. Tako, i veći. Da. Bilo je tu pitanje? Htio sam pitati za strelku, što misliš o kvaliteti mesa strelke, gdje je metno ovako, se vodi to gastronomski? Da, meni je dobro to riba. Meni je to sasvim riba. Ja sam radio sa Davidom Skokom jednu radionicu na strelki, on je to imao na kanalu. Ima fenomenalnog recepta da napravi. Mislim, mi smo isto malo razmaženi po pitanju riba tu na Mediteranu. Ja sam... Brancino radi. Ne, ali to je tako superiorna kvaliteta ribe, da ja sam, da vam rečem, na Atlantiku sam pojest, sve će se mora pojesti. Znači, gofa, kingfisha, spanish makrela, mahije, skipaj tune, kopije, kirnje njihove, ne znam, ulovio sam 21 vrstu kad sam bio jedan put tamo, svih 21 sam pojeo. Nema ništa moraš usporediti sa mediteranskom ribom, jadranskom pogotovo, i ja mislim da je za to zaslužan salinitet mora, koje mora je puno slanije. Smo da reći snepera. Ja sam ga, nije tako dobar. Ti pazi, staviš jedne gribona uz njega, pa to ti je, to 3 klasa iznad. Jel? Da, pa obratite pažnju kad gledate kad kuhari gostuju na Mediteranu i svijete to, pa oni se oduševe sa svim. Znači, jer ti tamo moraš staviti začin, moraš s nečim nadograditi tu ribu. A tu ne moraš, znači tu stvarno riba ima masnoću, ima i sve. Je probao Gordon Ramsay na našu ribu? Da, sve je probao kod mene. Ja? Da. Bio je Gordon. Da, bio je kod mene, da. Ne, nije bio na mojem YouTube. Da, probaj sve, da. On je rekao kad smo se vozili taj put, kad smo završili snimat, onda smo još šli džir s brodom to popodne. I on rekao je da ne mora vjerovati. Da ne mora vjerovati. Da to je kao Italija 50-ih. Da ima osjećaj da sada je došao na mjesto i da proživljava ono će slušao starih kuhara francuskih, da si ti vidi Italiju 50-ih i 60-ih, da si ti vidi Italiju kako je Italija bila prava stvar, kad su imali svoju ribu, svoje sve. Rekao da ima osjećaj da je sad došao u Italiju 50-ih, kad je došao u Istru. Rekao, sve će takvanje dobro, još uvijek ima pomidor, okus pomidora, još uvijek... Da, moramo to sačuvati. Znaš koji je najveći problem? Ljudi su danas žele imati sve uvijek. I na uštrb tek komoditeta su spremni spustiti kvalitetu. A to nije dobro, znači za
za pravu kvalitetu trebaš imati strpljenja, znači moraš jesti pomidor kad pomidor raste, ne možeš ga imati iz staklenika, nikad neće biti isto taj pomidor. Često volim reći da nema dućana, ovih super centara i svega toga, da bi pola ljudi možda bilo gladno. Da, mislim, to je sad tema, to je mogli do jutra mlatiti, ali to je tako. Znači, strijelka je to pribor, tako? Ni to pribor, da, to je, ali to je visoko, i ja ali meni je ono dobro, je gotovo. A da, većina ljudi ne jede toliko često ribu da ne bi da imaš sad file brancina i strijelke, 90% ljudi uopće ne bi skušao. Ne. Jer kuži, znači to je samo filozofija zapravo, većina ljudi ne bi uopće skušao. Ja sam čuo da neki u restoranu podvaljuju strijelku pod brancinu. Tako sam čuo. Ali pa i u restoranima u koliko restorana u Hrvatskoj se prodaje hrvatska riba? Ma malo, ali njima su vezane ruke, to je drugi problem. Znači, problem ti je da biš poslovao legalno, a moraš imat meni. Taj meni mora biti u kasi. Da biš mogao taj meni održavat, treba ti konstantan priliv namirnice. I cijena. I cijena, točno. Znači ti ne moraš danas, ja imam jedini brancina pa je 35, a sutra kad ga imamo svi ti je 20. To ne funkcionira. Ti moraš moći imati svaki dan brancina od 2 kg. A to se tamo u Zadru sam Da, zato su ih makli iz Lima. Zato su ih makli iz Lima. Zato jer u Limu nema više onek protoka mora koje je nekad bija. Ali volio bi to vidjeti. Oni ti koriste, to ti je kod hrana ti se taloži zbog kaveza. Jer oni kad hrane njih paletama, ako te palete nisu skrojene, ti dođe nastaje gnoj. Kuže, ti ako njih hraniš non stop sa tom hranom umjetnom i ona se ne razgrađa kako treba, ispod kaveza ti bude gnoj. Mi imamo tako zadatni kaveza masu. Stvarno ima tu to bude katastrofa. razno raznih zapravo znanstvenih teorija da bi se ti kaveze trebali pomiksati svako malo. Da, moraju se miksati. Radi dna isplata, ali oni su sad kromari s njima kamere s kojima, znači, mislim, ne znam da li je to uzgajalište od kromarice ili od jedno drugo, ali uglavnom sad imaju kavezima kamere i oni ne bacaju hranu kao nekad, znači na šopu hranu pa ako prijedu pojedu, ono po defaultu, nego imaju kameru i bace malo. Ako vide da riba jede, to su automatske hranilice, ako vide da riba jede, nadohrane. Ako riba ne jede, puste. Pa se za polu opet da vidi da li ti riba jest. Kojiš, da ne gnoje dno, da ne prljaju. Možda radi takvih stvari, nemam pojma. A Niko, da te pitam, što misliš sad da krenuli su izgledati baca, papra, gofa, hamer, svašta sad izgledati? Da misliš da će to malo smanjiti izlov ovakva riba? Pa ja se nadam. Jer mislim da cijene nabavlja, da, jer ja imam jedan moj prijatelj, više prijatelja vode dobre restorane, baš dobre. I reka mi je taj jedan prijatelj koji voli pojest, voli baš je im gordo za jest, znači i reka je stari, ne se isplati više plaćat divljeg brancina, znaš, nema više taj, nekad bi bio da 100 eura za njega da treba. Reka sad ovo je to više na takvoj razini da stari ti ne možeš više opravdati tih 20 eura razlike, znaš. I Kojima brancin, da. To je top brancin. Da, pazi, znači delo je dobro delo. Mislim, mi moramo vi shvatiti da koliko je to bitno za naš turizam isto. A i drugo, vjerovatno će se smanjiti po defaultu izlov za restorane, pa će i more biti bolje. Znaš, ja mislim da će to povući jedno drugo. Da, ima dosta ljudi što iđu na more da ulovi prodaje. Ne dosta. 90%. Da, ja možda i 90%. Da. A onda će taj uzor biti dobar, vjerojatno će i ribolov ovako rekreativno. Ma već je, ja mislim da je utjecao na to. Ja sam baš isto to gledao. Pogotovo sad kad su krenuli tu govori po uzgledati. Da. Nikola, daj nam malo ispričaj o svom YouTube kanalu, čovječe. Tu si napravio čudo s tim, popularizirao si ribolov, neke nove tehnike si ljudima pokazao. Jel misliš da mijenjaš navike kod ljudi ili odgajaš ljude na neki način? Ne znam. Volim vjerovat da. Kakav ti je feedback? Odličan. Feedback je najveći benefit posjedovanja kanala.
Znači, nisam zna da to, ko prvo moram reći zašto sam napravio kanal. Ja nisam napravio kanal s idejom da za ništa to. Ja sam napravio kanal zato jer su svi znali da dobro lovim brancine, onda me masu ljudi, sam pisao neke tekstove, i onda me masu ljudi pitalo, jer ljudi su ljeni čitati, ljudi ne vole čitati. I onda me masu ljudi pitalo, aj kako ovo, kako ono. I jedan dan u kuhinji za zezanci smo ja i Zerman bratić snimili video kako složiti štap za brancina, i to je pogledalo u nekim kratkim roku 20.000 ljudi. I ja sam posla i bio je unlisted dugo vremena. Mada. Nego ja sam ki god me pitao kako da je samo taj video šipne, jer to je video da je iz kuhinje. I skužio sam da te brojke rastu, valjda su ljudi to počeli šerati među sobom puno. Nije bilo tada još toga momenta. Nije bilo, ne. I onda se malo jedno, pa drugo, pa treće, ali i dan danas je taj kanal jako organski. Ja snimam kad mi se snima, kad recimo sad sam snimio 2 dobra videa, a neću gledati ni jednog ni drugog. Snimio sam 2 subaca i golfa i 11 country, sve snimljeno, ali se vidi pozicija i pozicija Virgina, nema šanse. Ne vidi se neke detalje gdje bi ljudi mogli potući tu ribu. Kužiš. I snimio sam dobar ribolov brancina, isto neću gledati. Znači u ten nekem, ja se želim biti dio sustainable. Apsolutno, pa zato znaš, jer neće napraviti nekakvu korist, osim da će se nahraniti ego s tim videima, a to mi ne treba, mislim, ništa neće dobiti od tega. Da, jasno se. Čekaj, sam montiraš video? Sve da. Sam editiraš? Sam editiram, montiram, sve. Sve. Efficiently one man band. Kaj je Alena? Zabavlja, sada dojde s menom na more, ali ima svoje delo, znaš, ja sam njega zvao prvi put kao gosta i onda mi smo se upoznali, dok sam se još na tjesno pozvane ribolova. On je zna biti sve naše broje, tako smo se skompali, onda malo more, pa smo bili snimili neki video. I onda tako, sve češće i češće i tako, ljudi su ga zavolili. I to, ali u principu, ali ima svoje delo, znaš, ne mora se on baviti se fishing. Da, sve jasno. Dobro mi je, super mi je sad da si spomenuo podvodni ribolov. Baš sam ti htio pitati koliko ti je podvodni ribolov pomogao ovome čim se sad baviš, koliko te izgradio ko osoba, reći? Užasno. Kao osobu najviše radi discipline, koja mora biti nepogrešiva. A onda tu disciplinu preneseš na druge stvari, znaš. Da. To je, znači ti ne moraš si dozvoliti biti egoista kada loviš s puškom, jer ćeš nastradat. Jer ćeš preći jedan dan granicu i prećiš samo jedan put. Ja sam tim više uvijek lovio sam, ne bih to nikome preporučio, ali... Ti si imao Bog. Jebe ga, tako je bilo. A nekada ne. Znači, ja sam lovio jako trka sam ti, jako brzo sam volio biti. Znači, ja sam ti skočio iz broda, napravio 3 zarna, popis na brod i šaćar. Nisam ja... Lovio sam svugdje, ja sam znao poći u Zoru sam, na Galiolu, Unije, ono je biti tamo cijelo dan sam. I vratiti se nazad i tako. Ali to znači neka disciplina i samokontrola, da naučiš u temu. A što se tiče ribolova, strašno puno mi je značio. Strašno puno jer razumiješ kako funkcionira riba, pogotovo predatori, kako se kreće, kako jede, kako napada, kad razmišljaš o ribi dole, znači ti znaš kako zubatac pliva, kako gleda, kada je oprezan, kada imaš sliku, neka staništa, poznaš bolje i onda poznaš recimo neke druge stvari, poput konfiguracije dna i onda kada sondiraš, znaš kako sam se ja naučio dobro sondirati. Ja sam ti, ajmo reći neke ploče, nisam znao kako to, baš taj sajt, to funkcionira, kako to vidi, I onda sam šao sondirat pozicije koje sam znao na pamet. I koje sam znao na pamet kako di sam ronio. I onda, okej, i sad ja kad dojdem negdje gdje nisam bio, kad presondiram, već u svojoj glavi logaritam dela, to bi moglo biti tako, dobro.
tu je kamenje. Tu je ovako vuče rub, tu će vući korena, tu će biti riba, tu će biti predatori, tu će biti hrana, kad se hrana makne tu onda jede, ako ne tu onda ne jede i tako. To su sve neke stvari koje naučiš sa gledajući. Apsolutno. Da. Ono, tražiš sitnu ribu i kad nađeš sitnu ribu. Tako je, da. Moraš, mislim, sve se vrti oko hrane. Moru. Apsolutno. Da. Veća riba pobjeđuje. Da. Ali dobro, ovo je evo, moje zadnje pitanje, prije nego što krenemo na nekakva konkretnija pitanja publike. Vidjeli smo da gradiš novi brod, gdje je zapelo? Nije zapelo, nego kad mi smo završili sa in-house dijelom posla i sada visimo u kooperantima. A današnji dan, znači ne vidim vrijediti vrednika, imali smo fenomenalnih suradnika, znači dečki koji su farbali, radili te neke stvari, kod njih moram Matka Željka i Samara pohvaliti, oni su bili prva liga, znači gledaj, kapa dole, kad bi svi bili takvi, bimo bili završili brod bilo kada, ali mislim ja razumijem i te druge ljude. Znaš, oduži se sve, to je kao graditi kuću. Znaš, samo je brod puno teže jer nema toliko izvođača, nema toliko znanja, znaš, kad gradiš kuću moraš pitat nekega, kako si ti koristio taj materijal, jer 10 ljudi će ti to znat reći. A na brodu, pogotovo kad pokušaš raditi neke nove stvari koje su marginalne malo, i koje ljudi nisu baš sigurni ni da li ti je to dobro da napraviš, a kamoli kako napraviš. Da. I onda, znaš, to traje. Puno stvari mi napravimo i onda kad su gotove, ja ne vidim to tako, ili Robin, i onda sve na novo. Znači, to je prototip. I sad u ovoj fazi ne mora ni pokazivati neke stvari. Znaš, ali brod gre dobro, sa izolacijom unutra, motori su unutra, struje unutra, sad bi trebali potpisati završni ugovor za interijer i onda to. Bit će. Ne znam. Ne usudim se niš prognozirati zato jer ne znam, ja sam jedan dan kad je sve bilo složeno, strojarnica se ovo moram reći, došao na brod i nije mi se, brod je bio složen, sve pumce su bile složene i nije mi se sviđalo kako je bio pristup tim pumpama, napravljeni nekim dijelovima motora. I posijeli smo svi skupa i ja sam iznijel to i rekao da Robi smo popričali o temu i Robi je rekao ok, mislim da si pravu, ovo ima logike, nije dobro, mi smo zadali sve motore, sve van, sve napravili novo. Kako da to sad je nekom objasnilo da je to 2 mjeseca dela? Da, apsolutno, ne možeš. Kužiš. Sve je bilo gotovo, znači, ali mi želimo taj brod kad ga jedan dan neki koristi i kada mu se nešto razbije i on gre sad to zamijeniti i reće jebate, neki je mislio na to da ću ja to morat mijenjati. Evo to je poanta, zašto da radi toliko. Daj mi reci, kod nas se uvijek ribolovac vodi rasprava guma ili plastika. Što ti misliš? To je odlično pitanje. Ovisi za ča ti treba. Ako si ribolovac koji ne živi na moru i koji nema puno dana mora, guma. Za ronje, guma. A kad si radničina, kad mlatiš mora, plastika. Zato jer znaš, ja sam imao gumenjaka, ali ne mora to, to i naši, uvijek se nešto probuši, nešto se razvije. Znaš, treba u jednom momentu preći na radni brod. A gumenjak, znaš, ipak mi radimo sa udicama, tune doplivaju nervozno, ko što mlati s varovicama. Znaš, niti to neka spika kad imaš gosta koji je prestrašen tune, koji je umoran, koji je u adrenalinu, koji mu se noge tresu, ruke ga izdaju, ima varali su tunu kraj broda, zvarali sam 20 cm svakim tropikama gore i ona mlati oko te gume, znaš. To rađe onda si puno sretniji nekako na plastici. Kojiš, pogotovo na 20. milji. Mi lovimo daleko. Da, sve jasno. Znaš, sad, ali, mislim,
guma je komotna. Guma je komotna zato jer moraš stati po bilo kakvom moru, moraš peštat more, moraš loviti kada neki drugi ljudi na moru. Da. Dobro, ja sam završio, nemam više nekih pitanja konkretnih, pa evo sad publika, the floor is yours. A onda ne znam, imate pitanja. Sve će vam priznat, sad je ura. Sve osim, rekao je sve će reći osim pozicije. Da. Ma i to će vam reći. Dobro, imam ja pitanje baš što se tiče pozicije. Ajde. Čekaj, da 20 minuta nisam niš slušao sad. Da li je moguće naći novu poziciju bez sondera? Da. Je? Da. Kako? Zapitaš me za ronjenje ili za šta? Ne, za ribolov zbroja. A dobro, smo aktivni. Sad gledaj, sad ti opet ovisi da li loviš pelagijske ribe, pa moraš vidjeti nešto na površini, da li loviš u uvalama, da li loviš s kraja, s broda, malo specificiraj to. Recimo, ja sam, ovako ću ti reći, ja sam puno odličnih pozicija našao preko Google-a ili gledajući po kartama. Koristiš avionicu. Da, avionik, da. Ali masu pozicije. Sad ja iz iskustva znam otprilike kako konkurenti rade i znam di će napraviti džep od korenta ili di će tuć korenat ili di ga neće biti ili kad... I ja znam, ok, tu može neće pojeti u metar, ali tu negdje na razini te prostorije napipat ću ribu već nekako. Sad sonderom, kad dojem tamo, minuta, pof, evo tu je. A bez sondera malo moram prčkat, znaš. Sad sam si se naučio na sonder? Kako? Kako si se naučio na sonder? Ko ti je objasnio šta znači? Sam sve. Sam? Ma to je jednostavno, ljudi overthinkaju stvari. Znači, ja sam objasnio na videu, znači, filozofiraju ljudi o frekvencijama, montažama, nemam pojma. Ne treba filozofirati toliko. Uzmi tu fucking lignju, stavi je na jedno olovo i spusti i vrti onaj batun dok je ne vidiš. I gotovo. Gotovo. Nemaš sad šta razmišljati o frekvenciji. Ča te boli briga koja je frekvencija. Je vidiš, da. Spusti na 20, ok. Na 30, ok. Na 10, ok. To si zapiši ako ne možeš zapamtiti, gotovo. Znaš što dirati. Evo, hvala. To da, to ti je to. Da, znaš što dirati. To ti je to. Znaš. Ljudi ali ja to shvaćam, jer kad nisi puno na moru, a ribolovac si, onda moraš se nekako zaokupiti. Onda si doma biš slagat pretres, ako tek nije dobar to pretres, ne. Pa biš ovo, pa biš ono. Ja, stari moj, neki dan smo bili na moru i potezala nam je riba, dobro. I pukne predmet. I sad ovaj traži neki najlon za predmet. A bija ti je ovako jedan onaj šur za namatat, to ti od mojeg strica, možda je najlon iz 90-ih gore. Znači to je onaj najlon žuti, ne znam kako žuti, to je najlon pred 20 godina je star. I ja gledam to, ne mislim, daj mi to, ja prežem kustek najlon, to je puf, lovim za vas na to. I sad čekeš ti, drugi dan ti mu gledati, ne, ovo je 0,75, stavi 0,72. Kužiš, kao sve ti nosi svoje nekako. Na kraju mi se čini da ti je najbitnije da vjeruješ u ono što delaš. Da imaš... Apsolutno. Mislim, to zvuči... I ne odustati. Da, filozofski, ali trebaš biti uporan i ono ko malo skuplja znanje, jer teško je to za pozicije, da ti rečem još jednu stvar. Znači, kod mene niš ni tajno. Znači, svi moraju prškati po GPS-u, moraju svi. Sad, reći ti dat 10 pozicija, to ti je prokletstvo, vjeruj mi. Jer ti ćeš odlaziti tamo i gledati, kako. I onda ja ću doći za 15 dana i po tu uloviti, jer ti ćeš morat tamo svejedno odlaziti masu vremena da ti skužiš uopće kako doći, di, kako je to kucano, zašto je kucano to tu, a ne tamo, kada treba tu loviti, šta uopće na toj poziciji tu napraviti, da li tu treba spustiti džik, panu, šta tu treba delati, kužiš. Ja svima reći, imaš poziciju, tamo si uzmi koju god ćeš. Kužiš, uzmi si kako hoćeš. Meni nikad ne piše ne samo broj sa pozicije. Ja znam otprilike kad dojdem u neke područje, znam, to je to. A tako nekad je manje više. Nekad je bolje malo manje imati.
da si malo više slobodni za ono, biti kreativan, jer u ribolovu moraš biti kreativan, to je primarno. Da. Hvala. I za pozicije najbolje vrsti, riba reagira, jer tu ideš da punjaš sonder, dođeš, spustiš najbolje tunju, ono znaš, na ježbu, ako je riba dolje, odmah ću dobiti neki vrag. Ako nema ništa, 2 minute... Ma ja ti kužiš, to ti je razlika između vrlo dobrog ribolovca i onog skroz prosječnog ti je skoro niš. Znači, to je skoro niš. Znači, to je onaj dobar, jako dobar ti je ukrasi 1% tu, 1% tu, 1 tamo, 2 tu, ali to neće biti velika stvar. To neće biti sad nešto što ja skrivam, da ti ne znaš. Kužiš? Dobro su, da. Brzo sam pričao, očekivao sam da ćeš rastegnuti, ali ono, dobro. Mogu samo još jedno kratko pitanje. Spomenuli ste super fun fact za Marlana, koliko je zaradio. Možete mi samo brojke ponoviti? Koliko je koštao? Mislim da je bilo 917 i nešto. U godinu dana? Da, u godinu ili dve. Moje mislim, naćeš to, probaj googlat. I to di na foru? Da, baš na Key Westu je to bilo, da. Ima tamo ovih morskih aligatora? Mislim da ima tamo u Evergladesu svakog. Biti za morske ne znam, ali bija sam gledat te aligatore, bože, to je ogromno. To za nas Evropljane to je nešto onako full neprirodno, jer ti očekuješ vidjeti veliku životinju, ali ne baš tako je. To je ogromno, to ne možeš zamisliti, to imaju glave kod ne to. Jesi ga jeo? A? Jesi ga jeo? Da. Ko pilet? Da, niš posebno, da. Niš, ono, nije me oduševio. Što bi poručio Nikola budućim ribolovcima ili što bi poručio ljudima generalno koji se bave ribolovom? Neki ono life advice. Da misle šta rade. Samo to. Čak god to njima predstavljalo. Ja trošim novac na opremu. Da, i to isto. Pa naučio sam ženi štikle, a stigla mi je opet. Pay attention. Znaš kako je reći da svaki ribolovca je najveći strah mu je da kad umre, da mu žena proda opremu po cijeni koju je rekao da je plata. Što se tiče ovog izlova ribe na poziciji, kako se to zna otprilike koliko previše, po nekom iskustvu? Ja, po iskustvu, da, teško. Znači, malo moraš vidjeti po sonderu kako količina ribe je dole, onako ocijeniti. Znači škatinu sonder. A ne moguće. Ali ja volim, čak i ako malo nisam siguran, onda dati duže vremena na toj poziciji. Znači ja mislim da najviše škode napraviš ono kad konstantno mlatiš po jednom. Znači mislim da tu najviše se uništi. Sigurno. Ne znam kako da ideš svaki dan po jednu, to najviše smeta ribi, jer stalno je u nekem naporu, znaš. Da moram birat, da recimo sad znam da ću naći jednu dobru poziciju i da ću jedan dan uloviti, da recimo ti ćeš me vidjeti i naći tu poziciju i da moram birat da li ćeš doći prvi dan i uloviti 10 škarpina pa više ne doći ili doći 10 dana uloviti po jednu, rekao bi odmah koji s puške, u jedan dan 10. Odmah bi to rekao. To je, mislim, sad ne moram to objasniti, ali po iskustvu znam da je to za škrpinu konkretno. Puno manji stres. Jer ti kada loviš svaki dan upikneš i onega pagra, i onega ribona, onega zubašića i puno tega se tu desi. Da, sigurno. I kad pustiš ribu na nekom mjestu, ovo buda brancina, upadiš ovaj tu pustiš više ne znam nije. Da. Jer one komuniciraju isto. Ali to je brancin je... Znaš šta se meni nedavno desi šta ja nisam mogu vjerati? Vodo smo argune i ide do lijeka, ide vidiš ih na sonar i stane. I dolje. I niti pitnut, pola sata. I dižemo gore i popetljamo se na dvorice. I sad 20 minuta, odpetljavanja, ono. I mi im spustimo 20 minuta, nije tako dobro ne. Znači oni su se osvijestili dolje, da nešto ne valja. I jesmo mi 20 minuta, pol sata napravili pauzu, dok smo to sve se raspetljali, spustili dolje do 3 minuta. Znači oni
stvarno se stresiraju, dođe dok ti njih loviš, oni se stresiraju i oni komuniciraju. Na poziciji gdje je veliki brancin, ti znaš da je veliki brancin. Pa ti bacaj tamo, 3 ure, taka mijenje varalice, stari moj, ti ga ne uloviš više. Ne da ga se kaže. On je naučio zvuk. On je sve naučio, stari moj. Znaš ti kako sam ti ja najveći brancin ulovio? Dojdem i onako gledam more, još nisam zadovoljan kako sve to skupo izgleda, znaš, da krene to, ne, sjedim, onako, sad, bacim 2 puta, ako ni gore, čekam još polura. Ne bacam više, bacim jedan put tamo gdje znam da ima biti, jedan put tamo i gotovo. Ili bacim 2 varalice, recimo tu, bacim mu jedan no action, silikon, bacim mu površinca, ako nije uzeo nijedno i drugo, pustim i onda se vratim za polura, ili, znaš ono, ili sam zna imat na nekim uvalama gdje su bili ovako više izvora, lovim tu i onda tu ulovim jednega, brzo trčim onda lovim tu dok imam jednega, tu pa ovog se vratim tu ili tako miješam, znači nikada da ono nikada je ne daš do znanja doktor. Da, isto sam s puškom dela, da. Koliko sad loviš s obale ili s puškom, znači ovo matni sad šamus, matni čarter, ono za svoj gužda... Ja jako volim loviti s obale, znaš, ja jako volim loviti. Kad sam imao brod sam znao tići roniti s obale, to mi je neko poseban gušt. Tako da može... Roniti ili loviti? Loviti. Da. Ali da tako mi lakše reći da se roniti, jer onda znate da sam htio loviti s puškom. Da. Ali dan danas volim, full volim. Sad sam lovio neke orade nedavno, to baš sam bio sretan. Lijepo je loviti, ribolov s obale je poseban. I neke ribe velike možeš puno lakše loviti s obale nego s broda. 100 puta lakše. Oradu. I zubaca se lakše lovi. Kad ti si na poziciji, ti su oni. Ti iz obale, gotovo 100%, ako on tamo će uzeti. S broda ne baš. Ali mora biti teren za to. Sad, tu je veliki problem, jer sad takvih terena ne baš. Na jugu se zubaciti. Na jugu, da. Ja kad sam vidio kad je Massimo, kad je stavio kako lovi ora bez broda, koja je cijela filozofija teška. Lakše je loviti sa obale ako je ona tu, nego iz broda. Ona vidi sjenu, ona vidi brod, ona vidi sidro, ali zbog načina na koji uzima hranu. Nije to isto. Znaš, jer gledam da li njoj ne, da. Tako, zbog načina kako jede. Da. To ti je najviše. Nije to isto. Da. S broda moraš loviti ono pod velikim putem, ono zbog načina kako jede. Kako kiše kontrira, kako sve. Brancina je vaša soba. I brancina, da. Pa da, je tiši si. A brancina jako bitno te ne vidi, da te ne čuje. On je to... Ja sam zna spakirat, dojdemo na neku poziciju, ono hodam da ne bi neku grobu zrušio ili nešto. Znaš, on bi su ovako velike paline za do mora. Ja to hodam dole i sad dojdem jedan prijatelj koji baš ono, tek je uči, ja. I mi dojdemo, ja sam tiho budi, znaš, ono, stvarno se potrudi i evo te, dojdemo, on nešto počne tražiti, što pali lampu. Ništa, ajmo, pakiraj se mu. Ja, daj ćemo malo, brat, daj malo te ne vrijeđaj, uopće me ne vrijeđaj, komu ću. Skuš, to on zna, veliki pasin, on zna. To je jedna riba u skirnju koju ti vidiš kako razmišlja. Da. To je jedna riba, niti jedna druga riba ne vidiš ti da on ima neku ideju. A te sam te vjerovao, misliš da će ikad uspjeti izmrestiti ono umjetno? Uspjeli su. A nisu uzgajali, još ti izlovili kuš. To ne znam. Ne uspješno. Znaš, ti si zakazao, jer tebi brancin kavez nije uzgojen u bazenčiću. Ne, uspjeli su ti, baš u kali tuni, su ti uspjeli skupiti jaja od tune iz kaveza. Pa skužili su, znaš kako su skužili to? Bukva po bukvi. Jela je dobra. Jela je, znači u ponoć se tuna krenula mrijestiti i čuli su kak bukve jedu jaja. I baš jedan prijatelj je na tome radio i uspjeli su to skušati. Znači slali su ti jaja u Ameriku, Japan, tu kod nas sa ugljena. A to na ugljena, da, ali još uvijek u kavezima ne uzgajaju Ne. A to ne radi niko, znaš? Nigdje, da, ali ja mislim da to teoretski. Ja ne znam što se ne mrijeste. Ne znam, zato jer one se mrijeste uvijek izađu iz Jadrana van. Ima neko malo jato koje se mrijesti u Kvarneru. Koje se mrijesti u Kvarneru i ostalo znam da se mrijeste na Malti.
Da, dole kraj Giblarnera i to je... Ali idu sad gdje bi našli lovit za kavec. Gotovina vuče s malo. Ne. A ne smije više? To je bilo u novinama. A bilo je institut za oceanografiju radi istraživanje, pagirali su Tunu. I 2-3 sezone su ju pratili i cijelo vrijeme je bila sa jatom unutar Jadranskog mora. Nije izlazila van. Ok, vidiš što je interesantno. Mislio se možda u Jabučkoj mrijesti. Ali interesantno je da u 6. mjesecu tuna ne jede više, ne možeš naći nigdje. Ne možeš je naći. Znači ona u 5. mjesecu kad mi lovimo na spinu, jede ko luda, ima ih masa. U jednom momentu di god kreneš s tune, to traje jedno 2-3 dana, di god kreneš budu tune i tamo i van i unutra, i onda dojde dan kad nestanu preko noći. Znači to ne možeš vjerovati, znači ki to ni doživio, to je teško za vjerovati, znači preko noći nestanu. Ali, da, mislim, znaš kako se kaže, noć je najtamnija prije zore. Tako je to, one najbolje jedan najviših ima prije nego gotovo. Kad se skupe, one krenu, na mrijesti. Mislim, ja znam isto kad se to desi, skužio sam kroz godine. To što moram reći, koji dan će biti, ali da, interesantno. Mi smo jedan ulov života, kad smo se zakačili jedno, ne znam, do 17 smo nabrojali, 11 smo ih pustili na spin, 17 smo ih zakačili, možda i koju više. Dan poslije nismo vidjeli niti jednu ribu. Niti jednu nismo, to je bilo tune kilometar puta kilometar, ja to. Ne možeš vjerovati. Da. To samo si hita, to puf, to potezale, Imaš nipuka, puno. Da, ima puno. Hoćeš nekad objaviti? Imaš već nešto. A ima. A to su one stare snimke. Trebaš pojeti dosta nazad na kanalu. Dobro. Miši ljudi, ajmo zaključiti prije nego da nas zaključimo. Ima još neko pitanje? Imam ja. Situacija plivarice rade po Istri. Ja mislim da su sad to dosta kontroliraju, znaš, onako, svaki put kad ta rada počne vidjeti nešto, već su svi naoštri, kik je sad izaći sa radama, znaš. Ali mislim da se osjete posljedice od tih par puta će se to napraviti. Jer to budu oni, to matično jato rade, ga pokupe, znači to budu velike orade, sve 5-6 kila, 7. Nema više stoliču po tim društvenim mrežama. Nema više. Ja nisam čuo da je sad zadnjih par godina neki to napravio. Znači, to ne moraš slučajno. To moraš pratiti, di su, i moraš ih zatvoriti. U Šibeniku ti svaki gledaš uvijek. Da, ali to su bile Borna stari, 18 tona. Znaš, u Šibenski kanal, kad ti ulaze tamo i čeka, isto znaju, slušaj, to ne moraš slučajno napraviti, znaš. Nema šanse. Ali ne znam šta je za siću, nema kome prodat zimlje, to ja znam su u Šibeniku, to se prodavao Italijanima za par eura, ono po kilo. Da, oni su ih prodavali na komad bili, ja sam se sjećam, ne znam kako je to više bilo. Jedna kašeta, jedna tuna. Jedna ora. Da, preko, da. To ti ne stane u kašetu. A da, ne znam šta bi tu komentira. Mislim, nikim nisu napravili uslugu. Sad ne znam koliko su zaradili, evo, ajmo to sad onako potpuno objektivno prokomentirati. Ja ne znam koliko su se zaradili uopće od tega. Pa sumnjam da su sad riješena cijela posla, ubili smo 18 tona rada, ja sam riješio stan, ja sam kupio auto koji mi je treba, mislim da ne znam koliko su zaradili, ali sumnjam, znači, ne znam. Pa isto ti je bilo sa Bofovima na živi. A to neću komentirati. To se sjećaš. Meni je žao mi je zato jer tamo neki koji su lovili su vrhunski ribolovci i znam da su imali čartere, možda još imaju. Sad prodaju brodove, svi su tamo iz jezera, možda svi prodaju brodove. Ne znam, nisam upućen u tu situaciju jer nisam bio dole, ali zamisli ti da si, pa ja bi prvi bio njihov gost. Zamisli ti da ja sad imam tamo recimo tebe, koji ćeš mi reći dođe tu 3 dana, učigat ćeš 2 guda od 30 kila ili 40. Za 2, ne za 20.
Stari moj, ja bih dan sklati, onako što sam i džiga tamo po Key Westu ogromne, ali to mi je tu. Ja bih danas za gušt koji put šli bi me, ja i 3 prijatelja sam se vala, svaki bi dan nešto šolde i bi šli. A ne, više, ne znam da li to mora. A nije. Kuži. A bili ste apartmani na Žiri, puni prvi, drugi, treći mjesec, full. Švabe dolaze do toga do krcati se. I oni misle da su ti to odeš ono putiš od kroz 10 komada dopao po 10, 15, 20 kila, znači. I to su ljudi plaćali, ja sam to bilo 1000 eura dnevno. Pa to vrijedi 1000 eura dnevno. Znaš su oni imali velike tamo anivizeri, moji su imali uprne te črte prilode. I to su se napočivalo masu para, to je sve bilo. I onda su oni to klali, te golfove za kola, 40 kila golf u prvom mjesecu. Možeš ti to prodat. I sad njih ovaj tamo 10, to imate dnevno 200 kila, 300 kila, 400 kila. Da ti ćeš ti s tim u prvom mjesecu? Mislim da si malo rekao. Ma malo sam rekao. Mislim, po internetu sam ja vidio slike. Da, sad je na brodu znalo biti. Ali da, ali škoda, vidiš. Ja mislim, to je bila zlatna koka koju se moglo must, znaš koliko? Da se to vraćalo, to se moglo must i za apartmanima i za ovim i za onim i restoranima i to se moglo mustu, znaš koliko? A jebi ga, ne moramo više. Ja se nadam da će nam to tu potrajati, jer bilo bi lijepo kad bi Hrvatska bila ono na evropskoj karti ribolova. A nismo još. Nismo. Ne, šteta, imamo. A imamo svega, naša moja ima svega. Dovedi nas. Ja ću dat sve od sebe, ali znaš, ja sam samo jedan. Ja bih rađe da imam konkurenciju u Opaku, da je 10 takvih brodova tamo meni u susjedstvu, pa bi se znalo, znaš. Jer ako bi Štir ima brod u Rovinju koji je brutalan čarter, pa malo, ti biš druge godine u mjestu 100, gosti bi došlo 200, ali biš mogao za 150, ali 50 bi došlo meni. I obrnuto. Ali bi druge godine došlo 400, a ovako jedna lasta ne čini proizvod, znaš. Bez obzira, moram ja delat šta ću, ali to sam samo ja. I komunicirate li čarte međusobno? Da, meni su svima dobar, nema. Koliko vas ima? A ja bih rekao da nas ima... Nema puno ozbiljnih čartera. U Hrvatskoj ili u Istri? U Istri... 5. I to sam rekao puno sam rekao. Pretjerao sam da neke ne vrijedim, ali... mislim da nema 5. Ja, da mi reci poreze na to, kako treba? Mi nemamo svoj stavak, kako se zove za obrt, u regulativi, nego se vodimo kao čarteri, kao koji mi iznajmljuje zapravo brod sa skiperom. Znači najam broda sa skiperom i prevoz putnika. Ti imaš obrt? Da. Ja preko računa naplaćam. Ali ja ti bilo razlika firma obrt. Ne ti treba sad, evo, nemaš ti pravdati troškove, ti prodaješ uslugu. To me zanima, da li ti prodaješ troškove? Obrt ima klasično. Da, ali sam 40.000 kuna potrošio na tu priču. Znaš, i sad nakon 3 godine, ajde mi se isplati, ali prve 3 godine moraš delat samo, znaš, za... Pokriš. A mislim, da dojdeš na nulu. A dio održavanja broda? To ti samo za projekat za naftu. Za niš drugo ne govorim. Znači benzinci koji ima benzinski, on ne može ništa napraviti. A to isto bi bilo naš. A to moraš se isplanirati. S time da, pazi, ako moraš prijevoz putnika registrirati, i onda ja moram raditi tehnički svake 2 godine, moram imati puno više opreme, puno više moram odgovarati, moram imati bolje osiguranja, bolje sve, znaš. Puno toga. Skuplje. To ti samo ako misliš delati dugo. Ako misliš malo špekulirati s tim, onda diži ćao. Morat ćeš potrošiti brdo para i nećeš to stići vratiti. Treba ti godine da ti se to počne. To je dugoročni plan. Da. Dobro, ljudi. A evo samo još jedna stvar, ti nam je završio Nikola, mi znamo da ti voliš skupljati majice i kafe, onda ova jedna submarija majice. Sad ću poći na more sa Zagrebom na srcu. Nadam se da će... I moj broj je. Možda je malo veća, Ću se malo nabildat prije sa vama.
Ništa ljudi, evo hvala vam svima Hvala vam što ste puno što ste došli. došli.